Assalamu alaykum. Bizning ko'ruvchilar, qatnashuvchilar, Bayaman bozoridamiz. Qadamjoy rayonuna qarashdi. Qadamjoy rayonga kelib turiblar. Bayaman bozor desangizlar 10 minutda yetib kelasizlar. Haftaning juma kuni bo'ladi bu bozorchi. Bu yoqda cho'ng bozor, mayda mallar bo'lib turadi. Bu yoqda torpoqtor erkak urg'achi, anan keyin uylar, cho'ng buqalar bo'lib shunday bozor. Haftaning juma kuni. Ular qattalib, like-dan bosib, qo'llab qo'yingizlar. Shuna foydali жаңалықтар chiqarib turamiz. Bizning qisqa jarnamamizga ko'ngil burib qo'yingizlar. Ondan keyin ulantamiz videoni. Bizning alcumuşuz. Reklama uchun biz ақша alamiz. O'sha sebepten jindanmangizlar. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча, алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Шул торпоктор айтылыш баасы 80 миң екен, 85 миң ушундай болуп жатат экен. Нон сураштып ака? Канчадан? 80. Туура эле, мул жакта 80 экен. Мында 80 миңге сурашыптыр. Эркек торпоктор. Бир жашар торпоктор 80 миң, 85 миң болуп жатат экен. Кайсын сүйлөштү булар? Bu soraştı mı? Kança minge sıra verdiniz boy? Ha? Kança söyleşi taslar? Ha, taksar. Etpayt kan. Neke. Kısa şu жерде torpoqtor büt bardығы 85 миң, 90 миң екен да? Қаншаға барды? Бай? Bilmem 68, 78 olur. 68, 78. Assalamu alaykum. Do'lat aka. Ne qilib jurasiz eshitdik voy? 10 kilo deydi. Buqa boqadi Do'lat aka. O'zi ham buqaday bo'lib semirib olgan. Qanchaga söyleşdingizlar? 75. Assalomu alaykum. Ya söyleşersiz. Tekin tartılır. Men tartmadım. Erkekçe aytam, tartmadım. Moyak tartıtam. 69 qıltan. Şunu söyleştirsizlar da? Men urdaq kelgende men betim tartasın. Krasavchik ma baykan. Urdaq kelgen emas. O da. Buqa sizniki ya? Navas. Oldu. 69 mingga söyleşdi o? 70. Молодец. Нормально сакен. Шундай болса, үйреніп алыңыздар, акамдан үйреніңіздер. Мен тартпай деп тұрмын, қача бербей. Жақсы. Акам, мында қып тұршы. Мында қып тұршы. Ай, бәлі, азамат. Ассаламалейкум. Қанша менге бармышылар? 100'den ötürüz. 100'den ökö, ha? Sıralğança? Sizde buqangiz qancha mingga bor? Satdingiz mi? Men tatmaylar. Şarak qilma, bu aqchani esepte otat buni. Ushul bu? Yo'q, bu emas. Qaysi satildi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka shu? 108 mingga bor da? 108 mingga bor. Alabuqa. Alabuqa mana alısdan tanılı. Qancha desтерем buqani? Saqal?
Bunlar endi 130-125 deb o'tadi. Qaysilari? Ko'pi? Mana shu mana boshqa, mana qara. Malasi qaysi bunavi? Men 150 dan. Siz 150 ga? Ha, yaxshi ekan. Assalomu alaykum mana oqsoqollarimiz, boy oqsoqollarimiz, o'g'illarimiz. Boy bo'lib yuraveringizlar. 150. Kimsin sen? Bular qancha dedingiz? 140 ga o'tadi. 140 ha? Yaxshi. Men jurnalistman oqsoqolman. Yaxshi intervyu berib qo'yamiz. O'rozatim. Men maqsadingiz yetib yaxshi Ha, ta'sir aziga nima qilayotgan ekan, aziga ha, yaxshi. yaxshi nima derdim. Ziyoratlar qabul bo'lgan Oqjo'l ha? Ha, yaxshi. Alloh taolam nima maqsadlariga yetsin. Hop turmaydi. Hop turmaydi. Amin. Ömrünüz uzun bo'lsin. Qaysi yoqdan keldingiz? Ayderken. Mana Ayderkenliklar bor bo'ldingiz. Otingiz kim? Abubakir Hoji aka o'zga dag'i mana duo qilib qo'yingizlar. Azamat. Like bosib qo'yingizlar. Oho, mana aka bo'lsa, buqalar. Ukam, qanchadan bo'ldi buqalar? Ya, aka. Tak qo'y, sizlashayotgan bo'lsin. Oh, mana qarangizlar. Bunaga buqalar qator tizilib turdi. Hayvanlar. Mana. Okay. Bozorda cho'ng buqalardan bir qancha bo'lib turib shu bilmadingizlarmi? Akalar qancha bo'ldi? Kimga qarashdi shu buqa? Hech kim bilmaydi. Buqa. Buqalar. Yo'q, katta ketdi. Soda bo'ldi buni. O'zing ham bilib turasiz. Qanchaga sizlar tat? 105 dan. 105 ha? Yaxshi. 105 ekan bu. Tunnelmi der ya? Soda bo'ldi. 100 ming. Buni oqsoqol sotuvchi-mi? Oluvchi-mi? Chester oqsoqol ekan buni. Buqalar. Novestasda ham cho'ng buqalar bor mana. Ularning pullari, aqchalari bileli desek, leri dağı yo'q ekan. Yuringizlar, bu yoqqa bosalichi. Bozorda da tartish, yurish qiyin. Harakat qilamiz. Savdo bo'lgan joylarda topib kirgizayin desa, qancha mingga so'rashib tursin aka? Qancha aka? Qancha bu? 250 ming dedi. Ha. 250 ming ekan aytilishi. Qo'yib pas. 250 ming. 250 ming. Qanchaga bordi bor? 185 ha? 250 ming barish pa 185 mingga borib turibdi. Yaxshi. Buqalar. Ha? Yaxshilar. Bunoni? 136 ming berdim. Ha, yaxshi. 136 mingga boribdir. 1 yashar 3 oy ekan. 136 ming. Oho. 136 ming. Cho'ng buqalar yo'q ekan, boshqa jonlilik ko'rgazayin desam. Kanalga qatnashib qo'yingizlar.
Кадамжай медиа сиздерге дагы бир сонун жарнаманы жарыялап кетет. Биз Кадамжай шаарынын четинде Пүлгөн деген жердебиз. Ушул жерде 20 сотик жер, мына караңыздар, айланасы мындай бетон болуп тосулуп, бул жагы фундаменти мынтип айланып куюлган. Ошол жактары тосулган. 100 түп терек бар, мына караңыздар. 100 түп терек бар. Ошондой эле үй бул жагы 11, нар жагы 13 болуп түшкөн. Аябай сонун чекчейип түшкөн. Дагы эң жакшы жери ушул үйдүн ээси өзү уста экен. Ушул уста эке өзү ушул үйдү өз колдору менен мынтип куруп тур. Бисмиллахиррахманиррахим деп бөлмөлөр үчүн көргөзүп кетейли. Мынакей сонун болуп бардык окшош шелшиктер коюлган. Мына рахаттан көргөзөйүн мына сиздерге. Мына почти бүтүп болгон. Үстүн мына жерден суу чыга туруп мансард катары дагы үстүндагы үй кылганга проектте бар экен. Мына төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар. 7 миллион сом кеми бар. Аябай кымбат дебеңиздер. Бирок жакшы эле шаар четти азыр. Айылдардагы жерлер дагы 5 миллион, 6 миллион болуп жатат мына. Çalыңızlar, alıp koyunuzlar.